grada Vršca, dobrim ljudima, braći i sestrama. Evo, došao je taj dan da ugostimo one ljude koji su već godinama se bore za prava veterana u Srbiji, znači za one ljude koji su nesebično pružili sve za odbranu ove naše zemlje, ove naše domovine. Tako da ćemo večeras imati na raspolaganju gospodina Srđana Aleksića, advokata iz Niša, koji je, eto, skupio snagu i volju da nas zastupa. Onda tu je gospodin potpredsednik Dragan Živanović, potpredsednik Srpskih ratnih veterana, koji će takođe reći nešto o samim veteranima, o dnevnicama, o zakonu. I tu je i naš Mile Milošević, predsednik Udruženja Srpskih ratnih veterana. Moram vas da pozdravimo jednim aplauzom. Pre nego što krenemo o ozbiljnim stvarima, svi vi koji ste iz Vršca znate da je pre nešto više od 30 dana napustio nas je jedan od jako dobrih ljudi koga vi svi sigurno znate, to je Nikola Živković, zvani Kepa, pa vas sve molim da jednu minutu ćutanja odamo poslednju počast našem Kepi i na slava mu veku. Sad bih zamolio gospodina Dragana Živanovića, potpredsednika Udruženja Srpskih ratnih veterana, da jednom ovako uvodnom rečju opiše malo rad veterana ovde u Vršcu, u bazi u Beogradu, u Rakovici. Pa, gospodin Dragan, izvolite. Hvala najlepše. Dobro večer svima. Kao što je Peđa rekao, ja sam Dragan Živanović, potpredsednik najvećeg udruženja ratnih veterana na području Srbije sa preko 60.000 članova, zadužen posebno od strane izvršnog odbora i predsednika Mileta Miloševića da se bavi tematikom zakona o pravima boraca, porodicama palih boraca i ratnim vojnim invalidima. Pozdravio bih zaista i Peđu kao organizatora ove očigledno veoma uspešne tribine, jer nije lako doći u radnom danu na kraju nedelje ovde i hvala svima što ste odvojili vaše vreme da čujete ono što je najbitnije i u vezi sa dnevnicama, što je glavna tema ove večeri, ali da čujemo i malo šire šta se dešava po pitanju naših prava i statusa veterana uopšte. Takođe da iskoristim odmah priliku da pozdravim advokata Srđana Aleksića, sa kojim naše udruženje sarađuje već duži niz godina. I kao što znate, postoji mnogo advokata i mnogo onih koji nude raznorazne usluge, ali se usuđujemo reći da nakon svih ovih godina ovde se ne radi više samo o jednoj pravnoj saradnji, već jednom obostranom prijateljstvu i sa pravom možemo da ustvrdimo da se radi ne samo o vrsnom advokatskom timu, već i o iskrenom čoveku, časnom i borcu za prava veterana uopšte. Ja ne želim da pričam puno o tematici dnevnice, to će biti glavni aspekt ove večeri i dobit ćete sve informacije relevantne od advokata, ali samo da ukažem na jednu širu sliku tematike i problematike sa kojima smo svi mi suočeni već, da kažem, decenijama. Naime, svima je već dosta da sluša o tome da nemamo prava, a činjenica da nemamo prava, jer zakona o veteranima, o pravima boraca koji su ratni vojni invalidi i porodica poginulih su toliko zanemarena i toliko nedefinisana pravnom regulativom da bukvalno mi ne postojimo u pravnom sistemu države Srbije, što je, nažalost, jedno sramno stanje u društvu, sramno stanje koje odražava nebrigu svih pređašnjih vlada, uključujući i ove sadašnje. Dakle, jedina smo zemlja u regionu koja nema regulisan ovaj zakon, a bez zakona o našim pravima mi suštinski ne postojimo kao populacija u našoj nam jedinoj otadžbini. Ovo naglašavam zato što i očekivanja koje ćete vjerojatno imati u vezi sa isplatom ratnih dnevnica jesu
opravdana, jeste pravda na našoj strani, vidjet ćete da postoje jasni razlozi za diskriminaciju i jasan pravni slučaj gde je izvesnost pozitivne odluke na našoj strani. Ali pošto se radi o, nažalost, jednom sistemu unutar društva koji ne priznaje nas kao populaciju, želim samo da ukažem da ovo i po pitanju dnevnica može biti jedna velika borba koja će trajati, ali ukazujemo da se Udruženje srpskih ratnih veterana neće odreći te borbe. Nastavit ćemo da se borimo i za pitanje dnevnica i za pitanje zakona koji sveobuhvatno rešava status svih nas. Samo par reči u vezi sa zakonom, da ne bude da smo sve delali u zaludi, da pričamo samo negdje u nekim prostorijama u našoj centrali u Rakovici, već da to radimo uveliko svih ovih godina. Nažalost, bez podrške države i bez podrške relevantnih političko-društvenih faktora. Nadamo se da će se to promeniti, nadamo se da već ovaj period koji je pred nama po pitanju predsjedničkih izbora može da iznedri nekog novog predsjedničkog kandidata koji će reći slično poput ovog novoizabranog Donalda Trumpa koji se obratio javnosti rekavši hvala veteranima, mi ćemo voditi brigu o vama. Nadamo se da će se pojaviti neko i na našoj društveno-političkoj sceni koji će isto reći za nas veterane hvala vam, da će se jednim zakonom na pravi način odužiti toj populaciji i voditi brigu zaista posebno onima koji imaju velike probleme, bilo da su materijalne prirode, bilo da su prirode sa post-traumatskim stresnim sindromima i sl. 2012. godine smo mi predali jedan predlog na osnovu onoga što nam Ustav Srbije omogućuje, dakle predlog na osnovu narodne inicijative, da se usvoji, odnosno da uđe u skupštinu proceduru predlog nacrta zakona o pravima veterana. Do dana današnjeg niti ima odgovor u vezi s tim, niti je neko od bilo kojih političkih faktora ozbiljno uzeo to razmatranje. Nažalost, to je činjenica, s tim što uvek pravimo razliku između države i trenutne vlasti. Dakle, mi imamo jednu državu, jednu otadžbinu, a vlast je promenjiva. Nadamo se da će nekome doći u pamet i da za ozbiljno i za iskreno se pozabavi tematikom veteranske populacije i da se iznedri jedan ozbiljan zakon koji rešava naša pitanja i materijalno i statusno. Imali smo obećanje i očekivanja od novih vlasti od pre par godina, posebno od Ministarstva za boračka pitanja koje predvodi ministar Vulin i njegova ekipa, koji nažalost sve vreme čine ono što ne treba za rešavanje ovog problema i ove tematike. Očekivanja su bila velika, bio je nacrt zakona koji nije bio idealan, ali smo se odazvali da ga unapredimo i pospešimo kroz 4 javne rasprave i nadali smo se da će neki amandmani koje smo dali na razmatranje biti uključeni u predlog nacrta zakona i da će se to u doglednom periodu i usvojiti, odnosno proći Skupštinu Srbije. Nažalost, nacrt zakona koji je vlada htela da predloži, odnosno dotično ministarstvo predloži vladi, a kasnije Skupštini Srbije, je bio katastrofalan i pravi dan danas kao takav, kao u vidu nacrta, diskriminaciju svih veterana na osnovu trajanja učešća u ratu i na osnovu mesta gde su bili u ratnim sukobima i na neki način 90 i više procenata svih nas lišava bilo kakvih prava i bilo kakvih beneficija koje bi taj zakon nama omogućio. Uspeli smo da taj nacrt zakona onemogućimo da uđe u skupštinsku proceduru što pritiscima raznoraznim kanalima, što kroz vid 2 protesta koje smo organizovali zadnjih 2 godine. I najverovatnije ćemo i za Dan državnosti 15. februara sledeće godine nastaviti sa protestom koji će isto tražiti da se reše pitanja zakona za veterane i da se reši, ako je moguće, dogovorno pitanje isplate ratnih dnevnica po uzoru na 2008 ili slično tome, što ćete detaljnije čuti naravno od advokatskog tima. Poenta je da nećemo stati da se borimo za ovu stvar, poenta je da bez zakona sve nas stavljaju na rub srama, nezasluženo i na neki način stavljaju nas u takvu poziciju da se naše porodice i naše dece trebaju stide nas, a samo da napomenem još jednom da mi kao najveće udruženje na ovim prostorima zastupamo ne samo nas, nego generalno i u ime svih veterana zastupamo u cilju da se svima taj status na pravi način ispoštuje
i da se niko ne stidi, jer nismo mi učestvovali u nekim osvajačkim ratovima, već smo bili u regularnim formacijama raznih vojska koje su se menjalo od 1991. pa na ovamo. Dakle, nemamo od čega da se stidimo, nažalost, društvo i trenutni politički faktori nastavljaju tu nezavidnu situaciju, ali ćemo nastaviti time da se borimo i verujemo da je period pred nama, da će biti ponovo predsjedničkih izbora takav da može da pobudi interesovanje javnosti za ovu tematiku i da možemo da iskoristimo prostor da se pojavimo u medijima, u onim najgledanijim medijima i da artikulišemo ovaj problem na širem planu. Zato je ovo što danas i večeras se razgovara o pitanju dnevnica samo jedan aspekt našeg problema. Konačno, pitanje dnevnice se odnosi samo na veterane 99. a ne i za veterana 91. pa nadalje. Tako da je pitanje zakona jedina sveobuhvatni pravni akt koji može na pravi način da reguliše pitanje veteranske populacije, da koliko toliko ispravi nedela koje su nam činjene zadnjih godina i da na narednim generacijama ukaže da su to bili ljudi koji su se odazvali da brane otadžbinu i koji se treba ponositi, a ne stiditi. Mislim da je to amanet koji treba da ostavimo našoj deci i društvu u celini i da napomenem još jedan aspekt, time završavam, bezbednosni aspekt. Dakle, nažalost, mi smo kuća na putu, ovo je trusno područje, nema jake države bez jake vojske, a jake vojske ne može biti bez ispravnog odnosa prema njenim bivšim vojnicima, odnosno veteranima. U tom cilju će Udruženje Srpski ratni veterani na čelu sa Milutom Miloševićem nastaviti da se bavi ovom tematikom. Podržat ćemo sve inicijative po pitanju rješavanja isplate dnevnica na obostrano zadovoljavajući način i u tom obaveštavat ćemo i lokalne odbore koliko je moguće od celoj Srbije, uključujući i Vršac, a za sve informacije dodatnog tipa, koliko ste u mogućnosti zainteresovani, pogledajte na našem sajtu veterani.rs. Hvala vam na pažnju, još jednom predajem reč gospodinu Aleksiću i glavna tema večeri su ratne dnevnice.